ki te Ara Kai o Maketū. Kua timata te kaupapa hoko tupu a te kura o Maketū. Kia ora tamariki mā. Kia ora, whaia. Do you want to buy any seedlings? Ko te ingoa o tēnei kaupapa, ko te Ara Kai o Maketū. E pai kia mātou me ngā tama ki te ako, me pēhea ki te tipu he kai mā tātou, me te pupuri ai i ngā hononga ki te taiao. He uri a Miriama Murray no te arawa me te whānau a Apanui, e harikoa ana tēnei tauira i tana ako ki ngā mahi Ara Kai. What do you have? We got cabbage, silver beet, cauliflower and strawberries. He karoti, me rētihi, tropere and silver beet. Basically just started following Pūkōrero, the Māori gardener, on Facebook, and he was giving away greenhouses to schools around Aotearoa, and yeah, I really liked his kaupapa and thought, you know, we'd get on board with it, and gave it a shot, and we won one. So that was basically the start, and yeah, started from the ground up from there, and here we are now. Kia ora. Kia ora. How are you? Good. He kaimahi māra tēnei kaiako e āwhina ana i ngā tamariki ki te whakatupu kai, ki te tiaki pāmu noke a nō hoki hei whāngai i ngā māra. Kids have really been loving it. Didn't really expect it to go so hard out. Like, they've planted seeds and they're just pumped. Yeah, so hence we've run out of space in the gardens and thought it's time to put some up for sale and try and just pay for our own seeds and our own potting mix and whatnots, you know. Our worm farm that the boys have started underneath the worm blanket. Hope you try and make some worm tea. Ko te mahi hei āwhina i a mātou, me hoko mai ngā tipu, me tautoko mai, haere mai. Gee, that strawberry looks lovely. I'll have one of those punnets, please. And a cabbage, thank you. E harikoa ana tēnei whāia i tana hoko i ētahi tupu hei whakatō ki tōna ke māra i te wā o Matariki nei. Ka kite. Ka kite whaia. Te Kanawa Wilson, mā Aukaha.